tomto videu jsem si zhodil youtuberov od najlepších po najhorších a uvidíte, ako to dopadlo. Jo, takže máme tu takto tier list československých youtuberov a môžeme sa na to rovno vrhnúť. Sledujem Goman TV, jakože Asa je v pohode. Ďalej tady máme Týka, v pohode, to asi myslíte v pohode. Forty, jakože má dobré videa, ale včera už točí prevažne protesty, takže dáme ho v pohode, tohoto nepoznám, nesledujem. Vrajvě má dobré videa, takže tak já nesledujem. Počkej, to je Baxter se dáme. Dobre, Fizzy, jakože on má content pro děti, ale já to nepozerám, takže dáme ho do sekcie, že nepoznám. Ne, dáme ho do sekcie, že nesledujem, dobre? Nesledujem. Pedri má dobré videa, takže jdeme v pohodě videa, to nesledujem. Do 2 minut majú, to je super videa, si myslím, lebo kámo, za 2 minuty toľko informácií, takže dám Duklok, Dušánko. Máš spať! Chod si lánuť! Lánuť, choď! Dáme ťa do pohode, no. Mačka Jackie dáme, že akože mega točil to Moon, ale už asi tak 5 rokov nevydala video, takže dáme to sem. Petra dáme tady, tej dáme tež sem, dáme. To je ta istá osoba. Potom tady mám, tady máme Taryho. Já nechci mi hovorit, ale... OK ľudia, takže takto vyzerá môj týden s youtuberov. A keď sa vám toto video páčilo, samozrejme dajte like a odber a my sa vidíme pri ďalšom videu. Takže čau.